Okay, uNokuthula Dumakude ozalwa eMsinga kodwa ke wasiwahlala eOlundi ngikhulela nje efamilini ekholwayo emthanda uNkulunkulu iside la kaMama umawami uMazuma then kube iside ke la kaBaba wami so ikhanje bekuhlale kudliwa nje inkonzo one way ngize ngisho ngithi indlela obeka uStreet ngaye ekhaya bekufanele nje mawuhamba usho ukuthi uyapi kunebhuku la ubhala khona ukuthi hey waphuma kungaziwa ubaba ukushaya la ngesibhaqo so ngikhulele nje efamilini enjalo emthanda uNkulunkulu. Ukhulele Stout School. So manje wavele waba enye angithi manzelweni baningi la ngithi cabbage anyana izibeetroot izambani sona waphuma mhlambe bongasi fruits boyi vegetable wena. So asike singene kulento because there's a big story and a big article about you and multi-millions of rands. Ngifuna uyiqala nje straight la iqala khona so that singayi kude kakhulu ngayo and then also leading to a prison because a prison yazi ukuthi kwenzeke into eyiningi kakhulu you know and kula uNkulunkulu asebenza kakhulu ngempilo yakho but what really happened for you to become this mastermind now and bakhuluma multi-millions of rands isukapi lento isifika kanjani kulama million angako kwathiwa wena bowubhizi ngawo? Buthemba nje ngingasho ngithi nababukeli emakhaya ngingasho ngithi uya end up nje uthola igama lobu mastermind ngikhule vele ngizothi bengihlakaniphile esikoleni and bengiwumuntu oyi go getter ngiwumuntu othengisayo ngiwumuntu othanda izinto ezinhle ngafunda ngaphasa uStandard 10 kwakusewu Standard 10 ke kuthina ngaleso sikhathi manje soku grade 12 ngahamba ngiyokwenza inesingi from there ngayiqalela ama business ngavula nje imall eSolundi okuthiwa isenza ngakhona shopping center into yami nje ihamba kahle impilo yami ihamba kahle ngeze Joburg ngazosebenza khona awu ngafike ngawo best nurse ngasebenza eKing Wedwadi ngagcina sengisebenza ke empangeni esibhedlela khona okuthiwa iGarden Clinic impilo ihamba kahle ngaze ngashada mase ngishadile kuze nje omunye usisi athi ngiyakubona ukhuthele amathende saqala ke nje engakabi lento eyiyona njengamanje ukhuthele sisi uyazi nje kunabanye obhuti inkosami abafisa nje ukuthi basebenzisane nawe bafuna ukusebenzisa icompany yakho kodwa kubona ngenxa ukuthi basebenza ku Department of Education asikho allowed ukuthi sisebenzise ama company ethu so ke sifune abantu ukuthi sisebenzise ama company abo ngangabona lutho mina ngangabuza lutho ngavuma nje ngathi mina ngizotholani wathi uzothola nje u10% ngathi ngibonwa yini ngagaxela ngangena kanjalo ke yangena imali 460,000 ngajabula sayishare imali angeke ngisachaza sonke istory kodwa nje ukusenza sibe short ngabona sengifonelwa iScorpion kwathiwa hayibo sise kunemali engenile 460,000 kwenzakaleni ngenxa yokuthi phela nami ngangiba protector ngathi nje ngeke angikwazi ukusho ukuthi kwenzakaleni ngabajethi mina ngifakile imali angisazi kwenzakaleni bathi ke ayishuthi siyakubopha ke phela mangabuthi awazi usunguboshiwe wena ngaendapha sengiboshwa ke ngahamba icala balahleka abantu baphela endaweni akusakho ukuthi manje bona abafakile futhi vela ngithi ngangabajwayela umuntu engemjwayeli lo sisi lo wathi sisi nami ngisakwazi sengimfuna ngiyamfuna angisamtholi ekugcineni ngagcina ngimthola ugcine ngihlanganisa ke nale crew efakile sengiboshiwe ke manje ngaphuma ngebail kwathiwa lalela thina sifuna wena thina sifuna labantu abafakile siyazi ukuthi wena usebenzela idepartment akuwena ofake imali ngathi bala silungise because ukhuluma into ezithula ukhuluma ngokufaka ukhuluma ngedepartment so idepartment labantu basebenza internal so bona bashaya imali yedepartment yes bashaya imali yedepartment kusho ukuthi baya hacker idepartment then bese befuna abantu abango account holder bese befaka khona imali then abantu abakwazi ukutraceka yilaba bama-business bona abasatraceki account holder ngoba bayakwazi ukucheck ukuthi icompany yakho eyakuphi register yaphi banama contact details uyabona ungena kanjalo ngaphuma ngena ke kuyabiza ke kulokuphuma ngena uye court egcineni kwaze kwathiwa no siyakubopha siyakugweba kodwa ngoba awukazi utholakala unecala sizokususpenda u5 years kodwa ungatholakala necala elifanayo kodwa imali department ibuyisele mina ngangishirela imali ngabasherela ngabanika banginika nje imali encane ngayikho less than 30,000 base bathi ngeke njengoba nje ukuthi wena ukwazile ukuthi usikhave ungasivezi kusho ukuthi sizoqhubeka siyosebenza ngaba hooked kanjalo imali yadingeka fanele ibuyele back anginawo mina lo 400 and something thousand kwakuphuma 300 and something anginawo makuthiwa uyabuyela idepartment ifuna imali yabo so definitely fanele ngibuye ngibe nenye imali ngaphinde futhi ngahamba ke nabo ke saye PE bathi ungawarishe kwena nje fika namakhadi awu2 thina nje
sizokwenza yonke into wena uzobona sekungena imali then sizoyishare bese wena ukwazi ukubhadala le mali then kwenzeka ke kuyaphunya kuyangena ama meeting kodwa khona ngiyeza ukuthi angena umuntu o computer literate bayaxoxa ukuthi ayi kuzohekwa umasipala Nelson Mandela Bay hayi bathi wena ungabarishe kwakho nje linda nama account nangempela kufika ilanga lokuthi khekhiwe ke kuqediwe ngiyakhumbula nje ukuthi kubavula ku laptop njengoba ube laptop awu mission accomplished kwathiwa awu ke nazo ke sezidumile kushuthi budget yonke yomasipala Nelson Mandela Bay isila manje ku laptop ngoba kwanikwa umuntu ispyware ukuthi akasifake then leso spyware spyware hey asibafundisi ukwenza crime but now sifuna ukwazi ingasalele movie because bazobabuza mina ama question la ku scheme you did not do justice in this episode we wanna know yini spyware okay ngokulalela kwami as much as mhlambe ngeke ngizichaze into ephelele ngokulalela kwami ispyware like let me say iUSB kuba nento ethengwa online mawuyithenga online ngoba bekune computer wizard la mawuyithenga online bese ibambelela kule spyware ayifaka kusona kusho ukuthi mangabe uyifaka ecomputerni or kunemshini le okukhokhwa ngawo kuma department ebizwa ukuthi uphezal enye ubus kusho ukuthi mawuyifaka lapho then kune information akutshela yona lo computer wizard athi double click mawusu double clickile kusho ukuthi icomputer ama computer yacima qum after 2 seconds bese phinde yalight bese when uyayikhipha le USB mawuyikhipha le USB wonke umuntu osebenza la kusho ukuthi information yakhe yonke password isila ukuthi ibanki noma yini kodwa yonke information ila then usuyifaka ku laptop yakho bese ke wonke umuntu nje password mangabe ukuthi abantu bo 200 institution kahle yebo esela then ke like ku municipality abantu aba authorize imali uthola ukuthi abantu abalapha aba top uyabo fanele mangabe uzo authorize imali kube no authorizer kube khona umuntu ozokwazi ukuthi imali ayipush so kusho ukuthi usebenzisa lama signature awu 3 ukuphusha le mali ukuze kube ngathi ilo muntu lo muntu lo uhlele ekhaya wena usine password yakhe yokurelease imali kusho kuno authorizer bese kuba no release then seniyathatha ke ngizokuphula ulimi kancane ngenzela nina ke ekhaya ke ngoba ngiyanazi ngaveni ngigwinye vele masishana the reason why I'm saying this umama I need to declare she's of the kingdom, she's for the kingdom, so she's working for the glory of God. And kaningi mase kunjalo abantu abaningi babuye bangasabheke emuva. So I want to challenge her ukuthi as we are sitting la sizothatha umhlaba wakudala sithathe umhlaba omusha. We are not placing you ku crime scene but we are creating awareness. So of course I know ukuthi then now engihlangane naye you've been working and ukushintsha impilo zabantu washintsha impilo yakho nawe ufuna ukushintsha impilo zabantu so ngifisa ukuthi ngendlela sibabekela ngakhona or ngayo kube le ndlela nje ezoba so graphic ibe so nje abakhona uku understand kahle ukuthi iyaphi so that makhona lo safuna ukuya ngoba ngithi sisazoyigcineni ukuthi le nto yakwenzelana or yayenzani kuwe but ngicela nje sivele sibe singayithathi ngesizalwane sisaqala asiyithatha ngomhlaba then soyigcina kahle bazi ukuthi ukuphi nendawo la khona asiqhubeke ngale spyware sentolo khona information okay ngoba ukuthi ke sekufanele ke kuflye kuziwe Joburg sabhuka City Lodge sahlala khona angithi bona banama account amaningi abafake kuwo uyayibona so mina kukhona lama account enginawo u2 bathi hayi fakile imali bawo check ukuthi iyaphuma yini ngiyo check na ngempela mina ku ATM kuzophuma 4000 kodwa uconfirm ukuthi ngempela lento yenzekile then after that saflya ke seza Eastern Cape nifakile ku ATM yes ngihambile ngawo check yaphuma 4000 because balance iyasala like babefake mina 190 something 200 and something so lesikhathi ngifaka ukuchecka nje uyakhipha lo 4000 uyabona ukuthi iyehla ngempela so le mali ikhona so baningi abantu abafakelwe ke la aba businessmen sekufanele ke simove ke from la sasikhona ePE siza manje eJoburg ila kusho kuba nama account holders amaningi abawufakile imali. There's $1 million question. Kuyo yonke lento le abantu bafuna ukwazi ukuthi what was the total amount. You spoke about the municipality. So you can imagine collapsing umasipala wase Johannesburg. Imali yakhona is 72 billion. And then uye ku Ruleni it's over 50 billion. So manisha umasipala wase John wase walebo Nelson Mandela Bay bekuyimalini plus minus lebe bebayishayele the tank. Ngizoqala eKZN la khona
babe ngifakela 460,000 kwathi ekugcineni ngabona ukuthi asoma business so 10 so imali eyayilahlekile ko 10.7 million eyayiphumile then ePE ku Nelson Mandela Bay kwaku 19 point something million 19 point something million so over 30 million kahle kahle abakhuluma ngayo hey ngiyafisa ukuthi ngabe mhlawumbe kuthiwa ngangithole noma 200,000 ngebhadi ke ngithi mina there is no honor among thieves uthi umuntu mangabe sebona bona ukuthi futhi vela ifanele yena because mina ngagcina vele ngatholanga ngisho 100,000 kuleyo mali senisegoli ke manje asize ngayo kahle si unpack useza ngayo la sekubhizi ke manje ama activity kuyaphunywa kuyangena bayafika account holder bayakhipha every day uyabo bangena ngaphakathi emabank like 400,000 500,000 kune room ekhona la strong room engangenwa umuntu bayasho bafana ukuthi ayingenwa ibona kuphela so kulama card awu2 mina ngiyakhipha like 20,000 ngiphinde futhi ngibanike yona uyabo le strong room nje sihleli nje kuthiwa hayi kuyapakishwa ibank elithile elincane because kwakubookwe ifloor yonke ye hotel so kwaze kwathi ke ngosuku lokugcina kufanele sekufanele so share ke imali bafika nabantu baka masipala phela manje ukuthi angithi nabo bebeyiphathi labantu abafaka iUSB bayiphathi of syndicate definitely bafika nabo kakhulu babefika nabo ke ayike sekuzoshare imali hayibo ngakusasa mase kufanele kushare imali hayi sibethe abafana hayi ngeke manje kunenkinga abantu babaleke nemali hayibo for lamalanga kade silokhu siwahlela bafethu sithi hayi kuyalunga angithi besibona nje abantu befika bangena kukhona ngisho ama Indian lapho efika ubona ukuthi kuyaphunywa kuyangena kubuye kuyothengwa la like kuyaswipe ama laptop ama iPhones yabona nje kubhiza ama perfume yonke into kwagcina ke kuthiwa hayi imali ayisatholakala luckily angithi ngangikade mina nginamakhadi awu2 enganginabo as much as ngangibanika kodwa ke ngakwazi mina ukusala nemali less than 100,000 iyona le mali engakwazi ukuthi mina ngisurvive angisakwazi futhi ukuyibuyisela iembe ukuthi ngiyibuyisele ngiyokhava ngayo lapha ekade ngikweleta khona angisakwazi ukuyibuyisela so ngaba hooked kanjalo So mawuba hooked manje so graduate from one level of crime to another yes so you had sibiza syndicate ne organized crime yes ubuild ischeme sakho angithi siyayibona uprofessor kumani heist unebandla lakhe abo Bailin bonke labo Nairobi so these are people aba former that they are organs to this body so wena i-team yakho nigcine sen assembly team ezongena ezama hackers manje kusho ukuthi sengingena sengilapho mina ngiyithatha for granted angazange ngenzeke lutho ngifike nje namakhadi awu2 kuphela kodwa at the end of the day ibingekwazi ukuphuma le mali kube mina bengingekho we understand so each part nje oyenzile ngoba ubukhona ubuka kwenzeka yonke into awu reportanga so you are part of the syndicate I cannot run away from that yes so ngiyabufuna lobufakazi because I know ukuthi impilo yakho in your primitive years or former life but ke iqinisele ngephikiso ukuthi lento manje sekuyi cloud ehamba nawe now osekangenile when did you now realize ukuthi kahle I am a hardcore criminal? There will be that day now mawuhlelo one uzibuze so I just want to ask now a question that I've never asked anybody ukuthi when did you realize good no manje sengicriminal uyabona Themba ukuchazela nje mina ngithema ngiphasa u10 ngasebenza kahle yangena imali ngangena amathenda yangena ngabo soma business nje othembekile ngikwaze ukubona mase ngiboshwa kuloko kwesi2 okokuqala ngakuthatha for granted ngathi mina anyway angifakanga lutho but kuloko kwesibili I'm part of a syndicate now ngabona mhla ngiboshwa ngihleli ngiya ku Durban July ngihlalele restaurant kufika intelligence of South Africa ifike iyangibonisa ngihlalele mina ngizofly ngiye Durban ngiseJoburg so mabethi bathi sisikade sikulandela I'm like ngiyalandelwa yini ngenzeni bangitshengisa bathi kade sikulandela unecala owalenza bangithululisa isikhwama bathola amakhadi awu2 ilanga thuka khona this is serious mos and futhi ngase kuphela isikhathi ngibona sekuphelile inyanga yesibili yesithathu yesi4 sengitshela ukuthi hayi iphelile lento kahle hle futhi mina uyibona mawusayi justify uthi mina ngeke angenzanga lutho ngakana angijontshanga kakhulu futhi mina ngifike namakhadi nje hawu futhi mina ngikwazi ukuhacka uyayibona lokho uyithethelele kanti uyiphathi syndicate ngoba omunye
wenze okunye nomunye wenze okunye, so we are part of i-syndicate, uyabona. So ngabona lapho ke sengiboshwa ukuthi hayibo this is serious, but nalapho ngitshela ukuthi ayisokanga ngizophuma, kwathi mangingena ngiyiswe e-police station because ngaboshelwe eJoburg, hayi ngisayitshela ukuthi nje ayisuka imali izongisebenzela, alifoni who afaka imali, ngathi ngicela ningifakeleni imali, ngaze ngathi mina yazi ngikhethele the best lawyer ekhona ngizokwazi ukuphuma. So ngitshela ukuthi njengoba ngiboshwe ngoLwesihlanu, hayi Monday ngiyahamba ngiyayiphumela. Mangifika hayi nangempela batholeke bathola ama lawyer waye right, mangifika lawyer ba late ngo few minutes bese kuthiwa verification of address 7 days, hamba eSun City. Yila ngabona khula kushubile ke manje kushubile ngiboshiwe. Mangifika eSun City hayibo abantu baningi bengaka, abanye bakutshela sino 7 months ihleli, sino 9 months, hayi ngithi hayibo hayi not mina ngeke, hayi ngeke. Mangibuyela after 7 days bangicoacheke la ngaphakathi, bathi lalela wena njengoba ula ngaphakathi ungalinge usho ukuthi wena awuhlale KZN, awuhlale eJoburg. Because mawuye wathi uhlala KZN bazongakunika ibail, bazocabanga ukuthi vele mawuye wahamba angeke ukwazi ukuyi-attend. Funa umuntu around ozofuna address yakhe. Yes, ngamfuna nangempela umuntu omunye intombazane omngani wami ngathi please ungivume mfethu ukuthi ngihlala lapho. Hayi nangempela afika amaphoyisa kuyena, ungikhulekile ngiyazi Monday ngiyophuma. Mangithi ngiyafika ifike ilona iloya ingitshela ukuthi hey kubi kunzima, umngani wakho kuphikile uthi akakwazi. I'm like ungiphikile should manje bayasola ukuthi ziningi izinto ezifihlayo ke njengoba umngane wakho ekuphikile. Then ngakuthiwa futhi angibuyele emuva angisho address right engihlala kuyo because EIO investigation office ithi nje wena uzoyithola ibail. Ngabuyela emuva ngitshela ukuthi hayi no, hayi yonke into right. Ngabuya following time sengibhala iaddress yasekhaya ke manje mangithi ngiyabuya the very same mngani wami uyasho ukuthi lalela akabhalanga iaddress yakwakhe lo, ubhali iaddress yakubo. You understand ukuthi nami ngiyasaba ukubhala yakwami because ngiyabona ukuthi okay it's glittering, kune furniture, umuzi uproper, basoke bacabanga ukuthi ile mali kanti bengisebenza kanzima anyway. We understand into enjalo. So mina ngithi ngibalekela lokho ngcono ngibhale yakithi. Aphinde umngani wami abatshela ukuthi akuyena walapho lowo akabhale yakwakhe. Hayi magistrate amanathi nje wena inkulu into oyibalekelayo. Bail denied. Hamba uyohlala eSun City lize lithele liphele. Dunyelwe ikhanda same time. Dunyelwe ikhanda same time. Mara manje ngoba wazi waboshwa and uyofika komunye umhlaba omusha, asike explain le ukuthi mawufika lapha uthola abantu omunye udrive iscooter omunye uphethe isithu yophaka abamind into zakhe. Lalela kunzima mawufika lapha ya uyasquadiswa, fanele ukhumule ubheke ukuthi ayikho into ofika nayo. I'm like hayibo ngiphuma kumhlaba waka business, ngiphuma kumhlaba waka nesengi. Manje sengifika la uyakhonyolwa, uyabheka ukuthi awusquathanga lutho yini, and nangempela ngathi ngiphakathi mina evenini kwakhona umntwana uthi hayi lalela sizophathela ifone, khulileka ngaphakathi sofe sikunike. Hayi ngamnika ngiphethe iPhone, ngokuseno iPhone 4 ke ngaleso sikhathi. Hayi manje sekwaze ngoba khona 14 Pro. Hayi ngimnike, ngiphethe uBlackberry, ngiphethe iPhone 4 ngimnike. Hayi mangibuya ngaphakathi sengiyamcela ukuthi ngicela ifone yamadlalela wena, ifone ibikuphi? Hamba ungicebe phela. Ngiphathisa ifone. We understand ukumbuka umuntu everyday wazi ukuthi ukubambela ifone live. Ngabona ukuthi ngikomunye umhlaba kunzima ke la mawuthi uyaya ngakusasa uyodla hawe makwaze kwanzima asikho ispoon sokudla, fanele iparish leli Malthabela, fanele ubone ukuthi uyawuphuza and awunako kunye ukudla. Uyabuka ukuthi hayibonke kuphi la, yaziwa ukuthi uphuza zibe zehle inyembezi and mangabe ukuthi awudli uzodlani. Uyafika la akekho umuntu owazi ukuthi uboshiwe, so nje uhectic. Mawuthi uyafika kunembhede lapha yana, kunento okuthiwa igagas, yabo ama double bunk ulala phezulu. Mawufika nje okay ngenhlanhla ngathi mangifika bangisa le phambili kunendawo ke kufika kuthiwa kube Marabastad nase China. Mabebona ukuthi hayi ngathi ugezile kahle nyana bakunika bathi ayihamba ulala eChina, but fanele ugibele le gaga leli phezulu. Marabastad ihlathi lapha. Ngasemnyango yabo bakubeka lapho ke. Fanele ugibele phezulu embhedeni ekseni, fanele uvuka uzama ukwenza umbhede wenziwa ngendlela yakhona. So it was painful. I'm like ngiyazincinza mangiphaphama ngo1 ngithi hayibo yimi lo ngenze yena kube impilo yami isiphelile. Hey ngoba kanjalo ke ngoba ukuthi ngiyahlala ke ngiloko ngiya attenda, ngaze ngashintsha iloya ngithi awuthi ngizame enye.
angithi ngibanjwe lamakhadi awu2 nawo ke lawo ngibanjwe nayo still asabhalwa futhi ukuthi hayi ngathi singibolekisa ngemali nkosami lamakhadi ena as much as ngone masimfonela umningazi wena nje kusho uqhubeka ne-fraud njengoba lamakhadi engabizi kuwe sikudela enye case ngaphansi kwale ene sikudela enye i-charge so sengine charge yase PE sengine charge yamakhadi atholakala awu2 ngoba kubusha kwami ngikwaze kwaba ngiyagwetshwa shuthi ngigwetshwa indawo ezimbili manje ngigwetshwa ePE ngigwetshela lamakhadi mangiya ke ePE ngilandwe amabhunu and amabhunu indlela ngilanda ngayo kulande yazini uyabo kulanda uGabadiya ubothi yabo lo isigebengu esidala bahamba ngeimoto zalendelana ngabizo head of center wathi mntanami yabuhlungu inhliziyo yami wathi kufika belungu bazokubheka kuthiwa imali uyiqedile ngaleso sikhathi anginane senti ke manje kodwa ngibizwa ukuthi nje hayi ngiqedile imali ngaye PE mangifika engabothi yazini anginaso sonke isikhathi selento ngaphakamisa isandla court ngaplead guilty bajabula bafa ngasebenzisana neIO yakhona ngaplead guilty ngitshela ukuthi mina mangabe uplead guilty uzocatshangelwa yazi lawyer ingibuza uplida kanjani uschedule 6 angazi na schedule mina nje ngithi so ilawyer isasekhona ikhona ilawyer naphambana ngemibono manje wena uzenzela into yakho uyabona kusini yebo angithi manje sengine lawyer PE ngine lawyer eJoburg ngoba manje ngihamba indawo ezimbili ngihamba ama case manje awu2 uyabo sekumkhulu ukuthi nje wesigebengu hayi ngibuye ukuthi uNkulunkulu wami ngizokwenza njani la njoba ngiphakamisela isandla hayi ngithi mina ngifuna ukuplead guilty lawyer ize kumina ithi no schedule 6 lo understand schedule 6 awuplead ngithi ngiyaplead guilty ngibona ukuthi ngizohlala ngize ngoba ugogo la ngiloku ngiphika into engekho hayi kwa organize iplea masishana iplea bargain hayi ngaye ke langeni le court ke ngikhumbula ukuthi ngafasta ngaleso sikhathi fasting nga 10 days dry hawu ukuthema ngabe ngizoya ecourt yazeni audible voice of God wathi idla ngoba uzogwetshwa I'm like sathane ke lo ngenje ngize ngigwetshwe mina sathane nje khuluma sathane ke manje la mina nje ngeke uNkulunkulu azavumi hawu uyangazi uyobona umuntu uyayithetheleza mina ngiyazi mina nje nginawo amagquba nginenhliziyo embi mina futhi mina ngiyaphana angisisigebengu and nje ingqondo ithi angisona isigebengu vele uyabo hayi ngiright mina hawu ngiyena ngempela ngidle kodwa ngithatha amandla ngidle mangifike ecourt hayibo bangishaye ngo30 years bathi 15 years u15 years waleya case ikhumbula kwakufika ku460,000 kuthiwa kwakuthiwe ngo5 years ungatholakali nalutho wanika suspended so manje uyabuya nka no15 years wamanje u25 life sentence bakushaya nga30 angikholwanga uyubona enema wenzeka into uyitshela ukuthi hayi badlala labantu ngangizitshela ukuthi bayadlala bazobuye bathi hayi shem sikubonile sabuye sala ngiyibuza ukuthi hawo kanti justice injani ufike uphike uphinde futhi uvume mina ngitshethi mangabe ukuthi uvumile uzocatshangelwa ayisebenzi leyo nto leyo yingakho abantu bephika nje kuthi ucala umphiko ushaya unjalo uyijodo uzocatshangelwa lutho ngashaywa ngathi hayi okay it's fine ke hayi kwathiwa ke sokuthatha sekise eGoli ngagotshwa mina ngomhla ka 28 June ngomhla ka 11 July fanele ngihambe ngiye eJoburg ngiyongena icala lakhona mangithi ngiyafika eJoburg ngabe ubethi intahantaha 30 ngiyayitshela ingqondo yami ngithi mina hayi lalela njengoba sebengishaya ngo30 nje la 30 years mangifika hayi ngale bazongishaya ngosazoncane futhi nje hayi bazolifaka lungene ngaphansi kwalokho uyayibona leyo lo 30 nje hayi okay shuthi ena ngizohlala u15 hayi yabona nje hayi kuyoba khona amnesty ngiyophuma yabona nginaloko hayi yabona mhla ngifika eGoli eCommercial Court bangifika bathi 10 years bathi lo 10 years uhlukene nalo 30 uzoqala uhlala u30 ayihambi concurrent ayihambi concurrent uzohlala uhlala u30 bese uqeda ugibela u10 hayi lapho ke hayi yabona lapho ngake ngaphuma ngacela ugwayi ephoyiseni ngathi mina ngicela ugwayi angikaze ngibheme ngicela ugwayi wanginika ngawukubhema ngakhwehlela wathi wenzelani into ongayazi seyithi awu understand into engibhekene nayo hayi ngiyadunyelwa yazi ngikhumbula ngagibela iveni ngemuva inhliziyo yami ibuhlungu yazi ubuhlungu phakathi ngithi kodwa Nkosi yami impilo yami nje kusho ukuthi siphelile ngami ngafika eSun City
uyabo nje mawufika lapha ufika reception kuyaxoxelwana hawu usegwetshwa 40 years into engakaze yenzeka umuntu wefraud ugwetshwa 40 years uyabezwa abakhona abakhuluma labathi unamanga kuyona ifraud yodwa lo unamanga kuyoba inemeda lento ngeke kube fraud akwenzeki nje fraud kube yalo hayi futhi ngaqeda ngayiswe maximum awuke kwaba ukuthi vele kusho ukuthi nje namameda nje ifraud ethile namameda awukwazi ngisho ukuchaza uyaphaphama ngo1 inhliziyo ibhlungu ucingo uyaluzwa liyakhala la uqala uhlala ereception mawufika keke lapho usugwetshiwe ngithi mawukhala ucingo ngolalelisisa ngitshela ukuthi mina mhlawumbe ijaji lizophinde ifone kuthiwa sezi mistake bandla siyamehlisela bese usangana kwamampela bese ngisangana hayi sigwebo sasanganisa awungamuza umuntu ekhuluma akudlali kuthiwa 40 years uhlala ejele mawufika la uyabona ukuthi hayibo kudliwani la kudliwa ipapa neqanda hayibo benge umem manje nginezinto zami nginamashop ami ngiphila kamnandi nginamathenda ami ngiright ngihlonishwa ngiyidrivela manje usuhlala emotweni usuhalela kwasani awusakwazi ukudla usufica la kuthiwa isapha awusenagama ntombazane wentombazane hayibo sokuyimi intombazane manje ufana nomuva hayibo hayibo okay mama yebo mama ngisho ngithi hayi umhlaba umhlaba ngiyavuma ngaphila ke ngaphansi kwaleso simo ngiyazi ukuthi hayi ke sengigwetshiwe ke manje ke